smo v Prištini pred spomenikom bratstva in enotnosti. Z mano je spoštovani profesor Mehmedžin Spahijev, ki predava mednarodne odnose, ima pa tudi v Strojici svojo televizijo. Profesor Spahijev, Kosovo ima zapravo nekako tri odnose do tih spomenika. Jedno su stari spomenici, antični, naročito srednjevekovni srpski, gde ima svađe između Kosova i Srbije, Kosova i Srba, ko će za to da se stara i tako dalje, čija je baština to. Drugi je odnos do partizanskih spomenika, kao što je ovaj, na Kosovu ih ima nešto manje nego u drugim bivšim državama, sadašnjim državama bivše Jugoslavije, a treći je odnos do ovih novih spomenika što su izrasli na osnovu poslednjeg kosovskog oslobodilačkog rata, naročito oslobodilačkoj vojsci Kosova i tako dalje. Kakav je, po vašem mišljenju, taj odnos sada kosovske zajednice prema tim spomenicima? Pa, što se tiče spomenicima iz Drugog svjetskog rata, odnosno partizanskim spomenicima je bilo malo i oni su preživjeli zahvaljujući tome što većina ljudi nisu znali šta oni predstavljaju. Recimo, da su znali, recimo, odmah posle rata da je ovaj spomenik Bratstvo i jedinstvo, srušili bi ga, ne bi bio tu, nego jednostavno su ga smatrali tu da je to postojalo tako i to je takozvani nevidljivi spomenik, kao što se kaže. Tu nigde ne piše da je to spomenik Bratstva i jedinstva ili tako dalje. I dokaz je tome isto, recimo, onaj spomenik u Landovici kod Prizrena, gde je spomenik Boru i Ramizu, gde su skinuli Bora, ostavili Ramiza, zapravo nisu znali ni ko je Bora, ni ko je Ramiz, nego samo su videli srpsko ime i skinuli su ga. Inače, ovde partizanski pokret na Kosovu je bio sasvim, hoću da kažem, zanemarljiv i potpuno neprijateljski smatran, budući da Kosovo i dan danas doživljava u svojim sećanjima kao najbolje vreme svog postojanja za vreme Italijana i Nemaca, kad su oni bili ovde u vreme Drugog svjetskog rata, a onda dolazak partizana je to videlo kao nešto ružno i... Bila je pobuna, pa uključenje u ali tek nakon 70. kada je 69. Kosovo dobilo autonomiju i počelo da se razvija, tek tada se narod se privikavao na taj sistem. Inače je to kratko trajalo do 81. kada je u kooperaciju između Beograda i Tirane organizirane one demonstracije 81. koje su bili zapravo atentat na autonomiju Kosova. A ovi novi spomenici što su, to je uglavnom su spomenici oslobodilačkoj vojsci Kosova. Nažalost, na Kosovu ima malo spomenika intelektualaca, mada je tu ima i, osim spomenik Pietru Bogdaniju. Ima Rugovi, ima i Anton Četi, još neki. Većina spomenika su ovi boraca iz poslednjeg rata, Kosovskog rata, i to, nažalost, napravljeni tako da je to samo plagijat partizana iz Albanije, iz Drugog svjetskog rata, jer su kipari Albanije našli tu dobru mogućnost da jeftino prodaju jednostavno upotrebe, samo promene ime i postave recimo isti spomenik koji je recimo nekom partizanu tamo u jugu Albanije napravljen, postavljeni i ovde. Što nažalost isto tako je napravljeno i sa spomenikom Isa Buljutinijum, koji je borac za nezavisnost Albanije,
koji iz Kosovske Mitrovice, koji je umro 1916. godine. A spomenik njemu je napravljen u centru Mitrovice, tako da je jednostavno napravljena kopija od Davida, od Michelangela i postavljeno mu ime i Saboletini i to je to. Da, neki kosovski intelektualci, a i strani pisci kažu da ovi spomenici koji su zamijenili stare spomenike, da zapravo su bili podignuti od dole, da su ih ljudi nekako svojim junacima i dosta je kritike da zapravo tu nema neke razlike između onih koji su se zaista borili i ratnih zločinaca i tako dalje i da se, kao što ste kazali, ne uvažavaju ljudi koji su se borili na miran način za autonomiju Kosova, za rešenje tih problema i tako. Da, naravno, postoji, kako da kažem, anarhija vrednosti u posleratnom Kosovu, tako da jel se pomešao dosta, to je refleksija recimo na srpski nacionalizam, onda jeste uticaj Enver Hoxhine Albanije, onda jeste ono što je predstavlja većinu, volju naroda, to jeste simpatije prema režimima Drugog svjetskog rata, tako da, a to mislim, to predstavlja većinu ovde na Kosovu. A i Clintonu, kao što se da. A i on najnovo Clintonu, recimo, sećam se da je, recimo, jedan starac, kad su u Beogradu tamo napravili one parole Hitler-Clinton, i ovi neki mladići se rugali kako oni upoređavaju Clintona sa Hitlerom. I ovaj starac kaže, ne, Hitler je bio bolji od Clintona. Kaže, jel dok nije došao Clinton, misleći na NATO, meni su ubili sina, zapalili kuću, kaže, a kad je došao Hitler, ništa od toga nije bilo, samo je došao mir, spokoj, bogatstvo, škole, prava, zastava i sve je bilo okej. A Clinton došao sa puno mukama, tako da to ukazuje kako i još jedan odnos toga koji se održava jeste odnos prema zastavi. Recimo, zastavu Kosovo doživljavaju kao nešto što su doneli Amerikanci, a zastavu Albanije doživljavaju kao nešto što je doveo Hitler. Aha, interesantno. Mislim, albanska zastava na Kosovu je došla za vreme Drugog svjetskog rata. I sada puno mesta na Kosovu ima više albanske zastave nego kosovske zastave, zbog toga što to nije to ljubav prema Albaniji, nego to održaj stava prema Americi ili prema hitlerovskoj Nemački. Dobro, još ovo posljednje pitanje. Vi ste iz Kosovske Mitrovice, tamo stoji spomenik rudarima, to je vrlo poznat spomenik koji je delo Bogdana Bogdanovića, jednog najpoznatijih arhitekta u bivšoj Jugoslaviji. Znamo da je Mitrovica podijeljen grad i baš ovih dana ima u okolini napetosti, ne znamo kako će to završiti. Kako se to gleda? Kako se to gleda tamo, na taj spomenik, je li uopće ima nekakvog utjecaja ili isto kao što s ovim da ljudi ni ne znaju zbog čega stoji tamo? Ne, isto, taj spomenik stoji tamo, mada on je na severnoj strane, ali većina ljudi ne znaju šta ona predstavlja. Mislim, samo to je jedno lepo delo koje se vidi na vrh brda i to je to. Dobro, puno hvala i nadam se da se vidimo još koji put. Hvala i vama.